Mu makuru y'umutekano w'imbere mu gihugu cy'u Rwanda reka duhere amakuru yacu muri aka karere ka Kamonyi kamwe mu tugize intara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko batandatu barimo umugore batawe muri yombi bakekwaho kwitwaza intwaro gakondo bagacucura abaturage. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Kamonyi yataye muri yombi itsinda ry'abantu batandatu barimo abagabo batanu n'umukobwa umwe bakekwa ibikorwa bihungabanya umutekano birimo ubujura bw'amatungo n'ibindi rero bakora bitwaje intwaro gakondo. Aba bafashwe mu ijoro ryo ku itariki ya mbere rishyira ku itariki ya kabiri Ugushyingo 2025 mu kagari ka Gihinga umurenge wa Gacurabwenge ho mu karere ka Kamonyi, bigizwemo uruhare n'abaturage n'inzego z'ibanze ndetse na polisi y'u Rwanda. Umuvugizi wa polisi y'igihugu mu ntara y'Amajyepfo Chief Inspector of Police Kamanzi Hassan yabwiye itangazamakuru ko ubujura bakoraga higanjemo ubw'amatungo no gutobora inzu, aho babaga bitwaje intwaro gakondo zirimo ibyuma, imihoro, amatindo, imfunguzo zitandukanye ndetse n'ibindi. Ati abafashwe basanganywe amwe mu matungo bari bamaze rero kwiba ku muturage, harimo inkoko 15, inkwavu 6. Ubu bose bafungiye kuri sitasiyo ya Gacurabwenge. Ubugenzacyaha rero bwatangiye kubakurikirana. Chief Inspector of Police Kamanzi Hassan yakomeje araburira abaturage bagifite imyumvire n'imigirire igayitse yo kwishora mu bikorwa bibi by'ubujura n'ibindi byaha bihungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage kubizibukira byihuse, kuko polisi itazigera yihanganira uwo ari we wese ubijyamo, kuko amategeko ahari kandi azamugonga akaba yabihanirwa. Yanaboneyeho kandi no gushimira abaturage bakomeje kuba abafatanyabikorwa bayo mu gutangira amakuru ku gihe, bumva ko kubungabunga umutekano ari inshingano rusange. Asaba n'abandi bataragera kuri urwo rwego rero kubareberaho. Aba rero ari byo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yakomeje kugenda abivuga, ariko ni mu ntara y'Amajyepfo. Chief Inspector of Police Kamanzi Hassan akaba ari byo rero akomeje kugenda agaruka ati inzego zibishinzwe cyane cyane iz'umutekano no gucunga neza aba bantu barimo gutaha bava muri za Wazalendo na za FDLR, bashobora kujya mu biturage bagakora nk'ibyo bakoraga hari hakurya. Akaba rero ari uwatanze igitekerezo kiwe. Reka duce mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, babwire ko umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova yikomye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye guha Ukraine misile za Tomahawks, ashimangira ko ntacyo bitazafasha ati mu guhosha intambara ahubwo ari ukongera ikibatsi mu muriro. Zakharova rero akaba yavuze ibi nyuma yaho bitangajwe ko Minisiteri y'Ingabo y'Amerika yemerewe n'ibiro bya Perezida wa Amerika White House kohereza abi Kiev no kuva muri Ukraine izi ntwaro zihambaye, nyuma yo gusuzuma ko bitazagabanya ingano y'intwaro Amerika ifite. Misile za Tomahawks zishobora kurasa mu ntera igera mu birometero 2500, ikagendera ku muvuduko wa kilometero 880 mu isaha, zihuta ku rugero rwa 70% ugereranyije n'umuvuduko w'ijwi. Avuga kuri izi ntwaro zishobora rero guhamya ibipimo hagati y'Uburusiya, Zakharova yakomeje agira ati nk'uko bigaragara ubu ni no mu bihe byashize kwisunga uburyo bwa gisirikare ndetse no kohereza intwaro ubutegetsi bw'iterabwoba ntibizazana amahoro. Ibyo kandi binyuranye n'ibyo Amerika yasezeranyije inshuro nyinshi. Donald Trump amaze igihe avuga ko ashaka kuba umuhuza mu kurangiza intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Yiyamamaza yari yavuze ko bitazamutwara iminsi myinshi ngo abe yamaze guhagarika intambara. Byageze naho Trump rero agirana ibiganiro mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin mbona nkubone bibera i Alaska muri Kanama 2025, ariko kugeza ubu nta musaruro biratanga. Bwana Trump aherutse no gusubika inama yagombaga kandi guhuriramo na Putin i Budapest muri Hongria, anashyiraho ibihano bishya abi Moscow ku bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Trump yabanje kujijisha agaragaza ko Amerika itaha Ukraine intwaro za Tomahawks ko nabo bazikeneye mu kurinda igihugu cyabo, ndetse ko byasaba ko bigisha abanya-Ukraine kuzikoresha ibintu ngo atari yiteguye gukora. Max mu kwezi gushize Putin yatanze umuburo agaragaza ko guha Ukraine izi ntwaro bizatuma intambara rero isubira ibubisi, kuko nawe rero azirwanaho mu buryo bukomeye cyane uko bakomeza kugenda babigaruka. Reka dusoreze amakuru yacu muri inkuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashyize hanze amafoto agaragaza amavugurura y'ubwiherero n'ubwogero bwo mu cyumba cyo muri White House rero kizwi nka Lincoln Bedroom,
avuga ko ubwiherero bwubatswe mu kinyejana cya 19 bwaherukaga rero kuvugururwa mu myaka y'1940 butari bukijyanye n'igihe. Abraham Lincoln witiriwe iki cyumba kibarizwamo ubwo bwiherero yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'1831 kugeza mu mwaka w'1865. Trump yavuze ko amakaro mashya y'umukara n'umweru n'ibikoresho bya zahabu byashyizwe muri icyo cyumba kiri muri White House cyitiriwe Abraham Lincoln wayoboye Amerika ariyo ajyanye n'igihe cye ndetse bishoboka ko ariyo yarahasanzwe. Ni imwe mu mpinduka Trump akomeje gukora muri White House muri uyu mwaka. Mu Kwakira nabwo Trump yategetse ko igice kimwe cy'ingoro y'umukuru w'igihugu White House gisenywa kugira ngo hashyirwe icyumba kinini cyane cy'imyidagaduro. Ubwo bwiherero buri ahahoze ibiro bya Lincoln ndetse no mu cyumba cy'inama aho Perezida Harry Truman wahoze ayobora Amerika yari yarabuvuguruye mu mwaka w'1940. Amabara y'inkuta z'ibiro bya Abraham Lincoln n'icyumba cye byahoze ari icyatsi kibisi harimo na zahabu nk'uko White House rero Historical Association bivuga. White House yavuze ko iri vugurura ryakozwe ryatewe inkunga n'abantu ku giti cyabo, nta misoro y'abaturage rero yakoreshejwe. Umwanzuro wa Trump wo gushyira isura nshya kuri White House wateje impaka mu matsinda arengera ibidukikije ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. ABC News yatangaje ko mu itoresha ryakoreshejwe kuri iki cyemezo ryagaragaje abanyamerika 56% bataremeranya na Trump mu gihe 28% bo batuye bashyigikira uwo mwanzuro. Abahanira kurengera amateka bavuze ko Trump yagombaga gusaba uruhushya rusange mbere yo gukora izo mpinduka, bavuga ko bishobora kwangiza isura ya White House. Abademokrate banenze Trump bavuga ko yibanda ku kuvugura White House kurusha gukemura ibibazo by'ubuzima ndetse n'ikifungwa rya guverinoma. Umuyobozi w'abademokrate mu nteko ishinga amategeko witwa Chuck Schumer yanditse kuri X agira ati Donald Trump yita ku bwiherero bwe kurusha uko yita ku gukemura ikibazo cy'ubuvuzi bwawe. Mu kiganiro cyabaye kwa gatandatu, Perezida Barack Obama wahoze ayobora Amerika yagize ati Trump ibanda ku bibazo by'ingenzi nko gushyira amabuye mu busitani bwa Rose Garden kugira ngo rero abantu batanduza inkweto, gushyira zahabu mu biro bya Oval kurusha gukemura ikibazo cy'ifungwa rya guverinoma. Yakomeje avuga ko aho kugira ngo Trump akemure ikibazo cy'ubuvuzi yibanda ku kubaka ballroom, ahantu ho kwidagadurira, aho bivuga ko hari abaturage batabasha kubona serivisi z'ubuvuzi kubera ihagarikwa ry'imirimo ya leta rimaze amezi agera kuri 2 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero mbashimire mbifuriza gukomeza kugira ibihe